kami karena pajuan naman dua dakya maksalisi nango nasa kusunyo dak batang unang alay ang boting temak bala mo ko sabi au wala ko talaga ko ikaw masih paling bulan kung wala mo atakin alana silupuk dem dakya ro maksalisi sa tuan Nina, Tuan, Tuan. Aku bilang, ekor membarangmu, sembunyikan kami sendiri. Menurut banyak minum, mungkin rambut tertiri aku, lebar dia setelah kita perahal ibu. Selamat jalan Bapak, dapat membantu hati.
Marmite kuat di belakang kuat ini akan kuat Yesus Kristus terus kuat ini tuli dia. Amin. Mari kita. Lagu Ibrata mari kita saat nomor 290 ayat 1. Saya tujuh hamawolum napa salamau. Anggo orang di tanah odoh kita makirin di Kristusi dolma na duwangol do kita sian salurna alai dumake Kristusi sian amati ibana do parjolo ni aka na modi itu sama angolongan di bagasan goreng kota Kristus mungkin ngadodot dari kuliah poin di masalah kuliah mengenai keluarga di bawah pelayanan Apostol Paulus. Kuliah-kuliah sangat strategis. Jalan buta polinon dari buta pakaian. Mati kurang lo jolma marlaro buta polinon. Buta perkataan do yang buta polinon. Sabanai kurang musik jolma membuat keyakinan masing-masing orang personal. Nah, di bagian video di Apostol Paulus nah terpengaruh dong kuliah ini itu saya ajaran musik nama dong ayo jolma dong alani do kakas natingan di pabotohon Apostol Paulus molo holan di Portijodo kita makirim to lebara dorma lapatanna kada mangkol dayna molo tadere amara ekonomi na tapalo out di Portijodo mungkin tong timbul di balasan rohata Oma beraya sekali kehidupan ini manang adong di pikiran tak molojol mah nau marudungolui dan adong di kehidupan na berikutnya nasal boleh karena pikiran-pikiran nasi semua lupa do akan ramang berbeda kurang akan buas mingguia korin di hati-hati dari mas kebedaran ini dari rohana nama buliai esal boleh belum amat kita dan dong taboto adia alai di batas Apostol Paulus bahwa sama keyakinan pakirimo kalau Kristen kalau mana posnya dan moral di Portidio ada maksud di kehidupan mereka di masyarakat alai
Sudah saluna, luna, mau binopang nih. Dan anak sebelumnya, tongnak. Tujuannya yon panggilan sian huriata, katanya sinama. Kita harus semakin tinggi, semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Asa unang pakai motor, asa unang kita dari julma Nabi Muhammad. Anehnya teman kita. Kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal sudah disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang beriman. Hidup asal dikasih Apostol Paulus mulia naik nang hita di Palestina. Jadi pos waktu cerita saluna dulu bima nopang ni damang nanti kita belum nadion kapahari ma rohata kapahari ma pikiran jalan kuna dong di kita sada pakirimo malam sehari-hari patroli Tuhani kita selalu siap rade kita dan kadang keraguan istilahnya ada orang berbeda nang kita nggak mau rumah mau disukul bohado sesuai doa proses nang rade doa mau ngaroh patroli Tuhani mungkin kita ragu-ragu masih banyak yang ada apa yang do ketika waktu jauh apa yang do alai dolma naruh pakirimon sehari-hari patroli Tuhan siap alami Tuhan selalu sadayon tapa rahmat aman ay taulonon tunan parayan pasok pangandungan siya tuya dakay sinampang sorbo dos malam dia boy tapa orang ada bangun di balasan kami doa asli. Amin. Kita tutup mari kita. Kita puji Tuhan mari kita senang terlalu selalu bertolong ayat saya roh Arung doa mana disukui Tuhan Jehovah di balantai. Saya
kami pintu-pintunan, perubahan sebenar, ekonomi gereja, doa bukun, doa salam saling milihna. Amin asniro di kota Yesus Kristus. Tuang roha di kota. Doa Tuhan itu di kota dia. Di mata Tuhan manusia kita mulai sadar rodi saling milihna. Amin. Pakai mata. Anong do kebaikan untuk anong kekurangan. Kebaikan itu adalah suatu jalan yang baik, kekurangan itu Allah perlu harus dirombak. Jadi menurut pengaruh kekurangan ini, fungsi ini ajakan sendiri. Pokui, tasir saya pun, tapature, tabayas. Antara ini kita kena marah-marah karakter, all masih singgipan alam semasa itu. Jadi menurut sama dokter, kata selebihnya melihat nurani sisi orang ke orang, bukan, acting bohak. Ini memang harus mengamalkan. Jadi, bagi lo kita nasi keluarga, asal tahu siapnya itu kerata. Kalau pakar ruhut non, dia sudah tahu. Mau harus nahura. Di rohat apa benangna pasal kurung nih. Ada ibu harus di rohat tanah lingkar. Nasi ini digunakan seperti kita terudahulu. Ini masih dorong usia tahun soal amal muna juga kasih ini masih dorong. Jadi somima, nang tidak kerawan-kerawan juga berjualan. Buka dari sahamu nama masyarakat. Warung silong kotak. Wah, tidak, arong. Jadi apa seperti itu? Memang modusnya betul, modus mulai termasuk Bilbengau, kurang papenamu, tak lo, neuri yang di Seko. Karena ini juga sekian, nunggu be, dapat ujung ini pergolongku, ala ni horokku, mulut ngarok peristiwa nahura, papenak mang sampai vaksin sih, abe, tertong horokku. Ya, sebenarnya kehidupan di Jawa Masih aku kurang dari paberan Jawa Mas. Kalau masih terakhir, masih belajar kita masih keringan. Bos aku, pengwajib juga tak fokus nak berlaku. Menjadi saya usbat persoalan naruh dia sebab tadi saya tuakan nauni batu dari kesebelan jalur nami jalur kepopolamu jualan rosong. Ini masih jalur nami jalur rosong ada perpisah aku serhami mangga akak bangmu. Apa ngurus ini masih mau nanjo jadi budaya mana ngurus kosong. Oh pak, halo. Memang pembina bunga besar tiba senari. Kata jisma mau ti bakimon saya kuat takuri kayu negeri. Jadi hatan itu apa? Siapa mai anggit mai. Dan orang masih tipam, abang mu pakuli, aw, saya dahami orang ini boy, nggak dapat cikim, bukan melamang, juga mah, kalau pasal kapapa atau di, ngapungi ke sini sana, yang mana sih? Jadi kalau nanti kalau hanya sih bahwa ada ini berdulu bahasa bunga, nang semua. Perlu kita isena isena semua isi sebelum dan ada masalah alat siapkan masih dia isena akar tidak perlu banyak besar semua waktu itu korban maaf jadi itu langsung buka siap kita sekeluarga kaya nakona yang perlu naik kamu di nomor obat usia. Saya selalu silami Yesus ingat aku. Mual nama berisi iman inuku.
Asa di Benua Bijong kakas do di Botoho juga kesan pasal nomor 10 hami anak penyaman nyo manung diapo parjuru merungul ibadah siang ano alang ini dua kan sobosar wanan alang terpilih alang 50 Tuhan bermain di atas Tuhan contoh ajari hati pulang Tuhan ngerti alang terpilih main perituan lamar kata sirang mahani doa amanan yun juga setiap contoh merajai rohani pikiran asal unang rohani Merdiri aling perpilih Nuai pe takas tu babutung kali dua rituan dia mana niyo Molo tu adong pe nasa laon kahurangan na di ulu na tu orang di ulu na katarapay sujud iban magulang nakakana sa muluha manginuhan misal hugna keluar besar lo kakay na konna suri mahani na anong bison manginu pero bawa rituan contoh kurasi ibadah siat kadusong asa taman ibadah si partoho kali tuan kira jauh kan kira ini tuan dibata hani nuai pe lain apa katayo kalau amanan lo lima hata pasirangan hata parkuri ajari pahami mau ya di maniho martiara kuduan Yesus Kristus Tuhan kami amin senimana perjuru sana awak perjuru Mana siap kamu masih di perjuru. Nah, lain mah. Mana? Pak Bu. Bapak, upah kuning biho sejarah pandangion alay ng ibihowi. Alay ito di pagkiliyon tuloy. Maperpuni hirong na nyo gagas ang kaporsiyawan ng muluhan at yung paruhitan subok di Benua Bijong ini suruh sa naman ubod rumabas ng dia nasa nulingon pero pukali hiling lumina ibekor pang parang sa buhay nga kansi no ganda pujulo apa mukira rambuy tertiriwaho tingulukol alay hubad ko sa tulak putong di parparohaw utiho Selamat jalan Mama dapat pembantu hantai kemajuan kita. Pak Kurasi ma todin to ami sudah tidak perlu dibandingkan umur beriak yang besar karena yang riut tak mengendaraan kami terluhui ada lebih dari ini dari roh dan selilingun di bawah fungsi dan yang bergum punya kalau selesai. Iba ini cinta kami yang dalam budi tiba-tiba itu dan hidup dari roh. Bapak selalu jalan tiba-tiba nama Ramodi kalau budi pakai. Saya ini kahit kaso kasi na pong parang di punin. Saya lihat dua kali habis sa Asarong di pulian niya, di puli mo naman. Barnya ko po, beliau nyaksa. Tadi ninggalon niya. Saya masuk di dalamnya bang. Langsung sampai ya kabilang pergi, harus ke Peru. Wah, si Mantung. Saya mengalami Salak na ka na sinundan ni Coco mo. Mo sa mga parang mo. Kasi, ang panggarap mo naman.
Kau ini nama pasta sembuhan. Alam malah ada di Tuhan. Boy, lo kok mau mengirik buana. Selamat jalan mama. Selamat tinggal dengan. Terus kalau ano po ito ano mo sila sa yung nahawalan sa kada lebih bilang ya sepadan kata cukup soalnya inilah apa Israel Yang menjadi mukaku. Ku hapus menjanjimu. Pergilah dengan damai. Tetap lindungi kami, tetap dalam hati kami dan pikiran kami. Taunya kau apa yang aku rasakan, tapi itu sudah masa lalu pun. Pergilah dengan damai. Selamat jalan Losku. Sudah semua belum. Bila berkat kami semua, mama, bapak, sudah, dan semuanya. Mama jangan nunggu. Maaf aku, ini salah selama hidupku. Kemarin telepon aku nggak pernah dengar kata-kata lagi dari aku keluarga. Mama jangan nunggu. Sampai tinggal. selamat jalan bilang selamat jalan hukum bilang selamat jalan hukum bilang ya bilang lah ya apa yang bilang hukum itu harus dipercontoh ya selamat jalan hukum bilang lah bilang selamat jalan hukum sama paksa bilang lah selamat jalan hukum Botak mana alam. Dapat lagi perjuangan. Kuigo Filipino, ni berjuang Filipino, ni pang pada kau to nero pie, kui tadi jauh bangun bersu, terus baru baju saya berkurasi masalah baik tadi yang kau pardoni yang kau Tuhan dia yang dari akan memperbuat diri masih ada melapati hormat pertukuran Tuhan Yesus. Osman Jamal, Golo ini. Kami jalan kepinan kodani, kumot. Di sana rin ito rin ako kumot. Dini. Setelah sana madama, paruannya bisa cita-cita kumot. Bapak, anak usir waktu
Daya aku bapak ala awal dia buku orang mampu gua kudu sakit salah sebenarnya siswa itu kisah ku tertahan aja masuk angin yang lewat pun ini pak bahwa saya apa bakor nanti baru dikira Tuhan ikut alam kota bapak bagi dulu bahwa bapak unang saya pemesurian memahami terlalu pun dulu aku beri dulu bahwa mana ibu di Malawi kampung rambut dan orang belum pengelau kudo mana selalu serpuh mesuri bahwa kuna Agus mana ya Agus? mau lihat Tuhan terjuluh pada Tuhanku berkormu kita terus Tuhan nafkahku saudara boleh lebih bereng diberpuribakan dalam persembahan itu Tuhan tangyaku jalan diri menolak kata Tuhan menolak kinidamangon menolak nimut Tuhan datang jalan nami Tuhan berapun dan Tuhan bersama jangan dimulai kami amin Bapak Tumas sakit canggulak kaki na Tuhan wala dia Tuhan guru behuereng nanda behola pakai sudah daripada bantuan pertanyaan kulat dua hari sawang ni mau bahas di pertanyaan iban tulus sudah Tuhan Tuhan alay las warung do dalam Tuhan ada berbudi Tuhan Sudah boleh dunia dan alam sudah. Baik kamu dan tinggal tua apa yang sekolah. Dari mana sekat ni Tuhan jawab. Semua kacang ni murmima kacang ni kami nampak sudah. Ikut pemagoda apa hukuman tukar bapak di luar. Sehat-sehat kami sudah. Lalu pinanggoy terminal na pala soham baru di dulu. Dengan waktu di tahu itu kita tertentu baru. Tanggi kita sudah soal keluarga. Bapak tua bang soal. Mulut ngadong salah ini dua kakuling na pangalahon na orang tinggal di gamuna. Sambuh kamu Bapak, Mak Tua, kasih kamu ini beson asal tulus dalam ibadah pada foto Tuhan tak melihat. Mau lihat balik Tuhan, boy magpumahani, pinumpan ni Ongkulina di bagas ni Damang, nauhaw lang ni Hamion. Lima di bagasan ay sehat Tuhan, ay pasok Tuhan suri bison. Boleh ate mali Tuhan. Bison, aku bakal mau share pula nama. Mengucapkan selamat jalan bagi orang Agus.
kami akan pinoparmu. Pengen do gajah umurmu. Jangan berusaha dong kami masuk. Yang terbaik asa boy kok. Sehat-sehat. Alai Tuhan berkehendak lain. Odo harua tiki nama di jauh tuako. Sayang dia mah di jalan tuako di siang luna. Jalan oras-oras mah di sude akan pinoparmu. Tujuan nyarion jadi inganan sebelah tingtuan mon pertemuan mani akan pinoparmu. Mana gue pasal tanya mah minta mata misaluhut akan pinoparmu. Molo adong kesalahan nau baik kami. Kesalilingon. Selamat jalan mah hewama. Selamat tinggal mah di hami. Selamat jalan mari ama. Selamat tinggal mari kami. Akurasi mak ama. Di kemudian Tuhan pinopatan. Ya.
hidup kan tentang anak Baik. Kalau dok sama selamat jalan tu pun. Selamat jalan maupun ni. Bapa, magnifico ako ni Kuroba. Ayo yawa naman tayo mga kuniku. Lewat na ini corona. Ni Kuroba. Wala din ako di mustang mga lui. Ni Kuroba. Ni matangyan. Walang mereng dyan niya baba ko na. Yuniro aku barang nak ngoyang buat sini. Mati marang boya wala ni kopi no ito. Mati mahora baba. Namanya kapino permisi. Ito betul. Adani. Sabi o baba di Jerusalem na ibarwi. Tinggal habis dia ke permisi. Saudara aku di Tuhan Bapa, orang yang bilang susahku gelaki, ni Bapa, tulus ni rohani, tulus ni rohani, yang berdaka tahu Bapa, masih Allah mengamin buat diri. Jalan mana Bapa kuna burju, jalan mana, nanti jauh nak kamu bumi sini Bapa. Gambar lagi aku. Lima amang, dalam itu bapak kami merasa kehilangan dulu bapak hati amang, puro memang partai itu ni amang, kami merasa buat kami jadi balik amang, ordo amang sebagai waktu hari dari kami peparam rumah udah di amang, apa yang saja roha kami tujuan dari objek ini amang. Memang amang menutup rohana susah tangis surga amang. Jadi tanggung Tuhan mama ini kami yang munai asa bui dapat tahu ni batu kami parang amang. Oke amang, selamat jalan mari amang, selamat tinggal mari kami. Koras mahal selalu lalu Ingat dong, lagu. Kita nggak ada lagi, kesowan. Suka itu kami, mangsa dia pe, awal dia takut. Potong do, saya di pulau Rihoro, jalan hamil dua pe. Do aku mina, terus do hamuna. Tak kaya apa dapat masukna. Berbulu roham, yang kapal anaknya kami. Kemudian nasihat kata jolong lagi, kan tadi nggak tahu nunggu di padolo hari ini mau sangat dia nomor sahabat kami di padolo lah kamu sekian alai ditanya aku sah mau tidak di kurap tay jololo ni joloma ang gitu saya habis ini
ini masih baru. Among naburju iya do among beleg bari ko na. Terus among marahayam. Terus sila nagsasubem ni do among kahit kamu among. Isi uwa to. Kupigi hamong barju ngolo ako. Namati no dadi ko sa bola. Namati amoki. Ato nain naraku may. Alay pos ko ako mo. Burjuro amo. Kalau tuan ni amo labung nga. Selamat jalan mayamu amo. Jumolong-jolong hamu sa kami. Selamat tinggal bari kami suri kapinopar mo. Malate. Jadi apa berdua? Apa udah? Ada bangun hukum mulu. Mau anakmu siap tangan nih. Marcani yang berkata sang dia di jalan ho di nganan na pingaral di diak kana kosya di bawah ngayon pe kapauda makorasi mau dihami sa lubog na pinagparmo lubuwi nga akapahupog di julo na maho di puri-puri na mahami sa lubog na kaulari mo mas konsep Wala atin matarok tuduhat tayo. Di bigasan na iba, sa blok kayo nakot na roon siya pangarap taon. Nagdakot tabi na mubinaw. Mulay martay, do pubinaw. Eh nang roon pubinaw, ano giyaw ko, ang giinip ko. Di mana, nang ganyan ba, ni puro niya. Alam mo di masiroon ako hanggi. Nung makiluargay, tadot magtatanga. Natya magsiyasita ko. Masinoon ako to hanggi. Dulu ni dulu mau. Selamat jalan masih rono kutuho, selamat tinggal mari kami. Dapat timah tangki pun biasa. Timah masih rono. Ya. Dia bahasa orang ini. Dia orang. Muna dua hutang ni. Sudah kita marang itu semua. Sony meronok butuh ang itu semua ni akan nak konton, akan mau puto. Tujuan on. Dok konok terus orang itu hang dia. Oh kumina ni. Dok orang ni berhak mohori dari sadari orang. Bawa ini lagi sudah kaham kita. Jangan kaya mo sa panahon kita ni. Ang iya ba ito sa uri itirungin na ito suri. Iduloro sa gina. Ibigay sa taon na ito hita suri. Ang nakikiray ni Ram. Walang burbor na matin. Kasulihan mo ang mga bok. Dulu bawang kahap sudah kape kapar mo do pinokan daw sugi tangida arang gape nandan ko baru nga Jumul mata dong pawati udang to mata pagnigan basaya la dia do kita salur na hay pason boy kita ding gasto nomor 2 jadi dia orang ni pas sokan kan digaw to pula yun na betul ni hitang di kana marang dan adon ya hitam bersih hitam satu nomor 10
sayang giat lang isa sa perro out tayo keperluan ng tagalenta sa luhuk na sa buhay sa kita marsiyan nila sa nagpapayag hindi malah tung baju pak orang pasal terbiawa pasal tapi saya alat isulit nyumbang tidak alay so tungunang adok kami ng bulsa na marsay ang gida jolo ni jolo maham pudi maham sa luhuk ng gida selamat jalan magyoda Magkata. Karong kami, itu hari. Ya. Lang kenal ya. Kurang bisa anak. Dia mana daging Dinda pada mga lumarihan yang kapinumpang budagyo. Pada ni mga lumari pagtapyan namin yang kapinumpang budagyo. Magkarasi masana budagyo yang kapinumpang. Ano ni nalapapong nagkanito nga ng tuwada. Imajiti hasonanan moloho o Jesus ki. Pikiran roh asini. Oleh Jesus silap kapan di kinalahet may napasona rohay. Ayah yang anak ini berbagi jam saat itu dia magwag. Saya Roma hajor. Saya malam Tuhan berdoa soal berbagi jam. Dia magwag saya berdoa. Saya berdoa untuk berdoa. Dosa iroman berdoa Tuhan. Mula hari ini kamu juga. Berdua mahal siapa aku. Ayah orang punya ada. Doa terukun. Rohi rasa aku sendiri miliknya. Amin. Kalau saya watak matanya kita. Tujulong ali Jehovah di bata para sirohan na sumurun. Roro kami marsobat dodopamu ali Tuhan. Dilalarahan nami di pumjum nami tuho di ikiol. Makulati sudah tinggal bahasa doa siroham. Natari patuhami sa tikion boy kami mahipason. Nampe di bagasi tahun kami di pangalakmu diaman nami nahuhal longan tikion dari Tuhan. Di bagasan sadero mali Tuhan. Nang taruron nami ma damang namion tuinganan paregia na pasakinan nila Tuhan. Alani pasatang matuhu Tuhan na sambat dalam ulang namion dengan Tuhan. Dalam nami memuji pasang oleh Tuhan. Semuanya Tuhan diangka udah nami tulang nami. Dan yang roh mana petuk kami Tuhan. Betul maho nama alero. Dan yang sudah sida Tuhan. Asa gawe perhatian mai Tuhan diharap oleh sida. Dihami pinoperdamamun mangido pas-pasu berupang oleh Tuhan.
Dina mulai saat dina mengunjungi nona cara nanya Tuhan Todo mima dan dia di teman-teman di Tuhan dia nomu hari naringgan di bagas tikyo Tuhan di bagas sadar rio asa boy marahujungan di bagasan haringgan Tuhan songon jolma na biasa kami Tuhan partusa do kami di unay Jumul maura sa amin Tuhan sentusa nami asa tama kami di julog But majalo paspaso na silonong Tuhan karukaran bangingo Kumatang yang Panginoon namin Tuhan nasupag kami mabigyan ang Tuhan Jesus Christ Tuhan namin Amen. Jadi semuanya asal itu terpaborhat nedut-nedut ku waktu penyelaman merasa Amuna akayan akon jadi mah saat kau di batu tulisan bakuna kone kamu keburu lagi baik musiknya itu Oscar si Hopin manang Opubina si Hopin tubuh mau naman ang yotang sa 12 bulan tolu tahun 1930 siya marujung manguluna di hari Selasa tanggal 10 bulan 2020 di rumah sakit Bina Kasih, Medan. Marhasohotan ma amin amyon tuboru dok tungameng ima boru ni rajai raja guguk tubu bagi desida obat tubu media manamyon obat anak tolu maboru ya ada siakangan marhasohotan ma tuboru itu tuboru ni tulang nami raja guguk sada boru sada ma anak dinasida ya anak nomor 2 iman na mangalap boru ni rajai boru barutu tubuh ma dinasida sada anak sada boru ya anak ko niya mananyos nomor 3 Ima na mangalap boru ni rajai boru raja guguk tubuh mari nasida tolu anak 2 boru ya anak bawa siap pulang ima na mangalap boru ni rajai boru siap turi tubuh mari nasida 2 anak bawa
Ia boru ni amanamion, ia boru siap kangen. Markamamu amulian na. Dua anak ni amang boru nami. Situ morang, tu Madinah Sida. Dua anak sada boru. Ia boru ni amanamion si nomor 2. Mulima tu anak ni mamboru nami margato batoro. Tu Madinah Sida tolu anak. Do 5 boru. Ia boru siap pudan dia mananion marhasohotam ma tu anak yang boru nami imam barkamunte tu Madinah Sida sada anak do sada boru. Dari pengubah sudah pinopar ni mananion 30.000. Jadi songoni manjolo songon jujur mulu ni amanamion alayon umos pangidon nami dia bunga amat karaja ng sorib inata soribada molo tumaro na hurang lobi dia amanamion di muluna kami siyang kasuhudon mangido do hormat tuhamu asa masih horasak kita masih sapok kita akan dinahurangin asang dia di jalo tuhatta amanamion diinganan na pinaradi ni wata di akana posea di ibana. Napadua muse molo tungaro akka singirnya mananion manang utang na kami siyan nyanak kona radiru kami majalo akka di harorong na. Jadi songoni majolo songon jujur niya mananion mauliate. Napala di musiki, jalwa mo sa kani. Di nak surat ni, bal surat ni sawi mo. Tangkal asut. Tangkal rukun sari perjuru. Sepuluh nama kotak kami. Nunggu jalo kami Zabbar na belga majalo ma akagwaryo putay napapinupara majalo o putay doy no paparhita jadi odolo hono tuhamuna bona ni hasuton nami horas mahamuna mga leyan horas sami na majalo manupa matari bata disudah si pikiran muna sa kapam muna rapat marbagi mahamuna dinahurang kata ni akka si juru tugudi rap mamangam mahawin na lubi takto si pangalan lokon na nabatan na masih amin-amin ang mahaw mas tukol-tukolan asa dapat sudah naniluan ni rohatta asa rapat diguluan malu perjapalan dapat mananiluan muna jumpa mana jalan muna. Asa tipo madolohimon toruna ima multabu. Kata pasu-pasu sa darion na pinasahan niya karaja. Tuhamuna po na niya suhutod ng atubo namin. Tuktakas mayan non buwag kamu martungan ni Jabu. Asa tumo tadi yang idol-dolok. Bulong ngay sumamay itu bulong ipahu. Mangasi mamatari bata. Dihita sa luhut na hita na mawarangki. Tapuro si bagat ng idolok ipangiringan. Horas mahita na marangki, terdita mama sa ring-ringan. So di ma, tabay mama kuda, ala hamudo ko taon. Ihaduli molo petong songonon rohami, akang giduli mo nang hahaduli mo na nungain, molo pe na mabuha parbuipir hami, bapir mapoki bahul-bahul pasalongan, molo pe atong anong siyan hami akang gimuna na buhi patupahami ringgi situ suara. Ang giat mamar suara puta de bata tuara kana mahingi hutu papara ni opung sibina dolion asa tu bisu-bisu na aka pinoparna di aka pahopuna penangan na konna dengan persatu dengan nabi molo tung namula pe ha aka na konnoto tan perserahani masugo totong ma di bagasa kahipason martamiang mahita tutu hatai asa totong dilihat Tuhan dinasida gabina niula sinur na pinahan tuara kana mahingi hutu pahan hatai asa bui patu-patu muna narikoti di ulota si bagas sadarion.
Jadi alanima akaraja ni donga tubuh. Molo petung sosadia si benon nami lau pangurupon nami lau manukoli hamuna mama-sama tu hatai mana menebahon asagabe dapat dengan mardalan uloton tu aka tikin neng roan nongan. Jadi alanima tu hamuna aka hahanami na mangarupi na tao amataon molo halak na mangarupi aka nulau sormatua dos ni rohado. Dangan perjolo si Bainon, molo dos roha tu paro ben Tuhan gurang do si Bainon. Jadi hami masalah roha nami. Ba tu ada kamar sukut so tunggabe adong. Na hurang lubi hamu na marang gibai penang mariboto. Ala na ido, molo adong hamu na hurang lubi marsukut pasu-pasu dang ro bisakan namar donga tu lubo bimlang siak hula-hula. Iko sonang roha muna majalo pasu-pasu na siak hula-hula tan baik sian namar donga tubu baik siak kuta nang akaraja naro. Atong asa ido sadabo di hamu pasu-pasu na godang maber roha muna salhu na mabesonang. Atong las maroha disi dalam mumai bahambi be matamiang matutu hatai do aka asa sehat tita sehat mahamu sehat mahami aka anggiduli muna songon hata pani polisi muna mandohon nami to hamuna bago na marhalto na tubuh di robean bahoras mahamu na majaluan no man sosadia pisilaw nami turhipas na mahami na mangalean matutu si monang-monang ma pinasatu boru bere ibe bere muna salhu na pinokparni borsa sirumonggur ima na marsiala mon di pramoding ni tulang na tahahulong yon di sonak katulang moro tumpe sosadia sipat pon tangan nami songon na gatini keranas bunga pasaton nama tu hamunang siang giap ma pakai munang onon asal song nandot nama tu nama dokon asal tu asin nama tu siram mol tu siram surat turun pakai muna tong kina magula tu rupan itu hatta di kinang ro molo saja kerajaan itu langon las marhani pada muna las martot di muna majalo sipatu ponnya hamil kabar keling muna sidok buti mahami tu hamuna tulang nami saluhna matutu jadi hurasa asa lubi sipul ala nasong no
Jadi mau lihat coba kerajaan di rumah tubuh. Sesuai untuk menghemat waktu, doh perintahnya ke pemerintah ambil jarak. Horas. Siapa kamu di sana? Dia mau mangan. Si manulang dok beruta sa sudeba di paparan ni Sirajaloan. Jadi kan di gora beruta sarohita. Iya, bekal mak. Tak pola syukur nambe hawak abang baru. Rodo habi. Marga si manulang si besafu tulay namion. Marhita di hararo nami di partua ni layon. Arong do huwag kami ba't dapat to partua ni layon o parti pada datani eben la maluddu lau madapat to kamu doho parbibir anggia matong di paguyuran nami tamat tanah mertua debata dihamuna saluhna lumawi manang di peparan ni lain namion saya berludu matong kanauli pagod dupet tadi bata dihamuna saluhna suang ni matok tong parbuipir ndawoi tarpatu pahami hubuak kami di pertuan yang baru namion
Pirimatok paki bahul-bahul pasalongan. Dihamuna sa luhuna pirimatok terdimuna julu-julu matong akadala di padamotan. Matutu. Hopartusi makaraja namang baru. Alhami ma na mabupus si besaput tamang baru namion. Diaroro nami lawan dapat kamu ang giyak nang napangyudan nami tamat taribata di pudian dia kamang baru nami at hipas na mahuda o kapaparan na sa luhna huwag kami ro dogan demet na balido na kinindo parbipiri ulos panggabi di paparan ni amang baru nami amang baru dalam nabi do berpangido at tamat taribata asang kiat di pudi dia amang baron dapat di pasu-pasu ni tuat tuamu na sa luhuna lumubi paparanna di pasahat Tuhan hahipason song ni manang habisuhon song ni mang katorak di paparat tuak karyan magihut dari amang baru zaituk songoni penon na boy terpatu pahami ulos panggabi di haroro nami dihamuna sa luhuk na nagpaparan nila yon tangi matong debata gawe bakorot pahipaso may do pakora sa tuha muda song ni bazolo hubawahami di haroro nami mendapat tok kamu ka amang borku. Jadi mau natin makaraja na miraja ni ula si manulog sa lupna hutangi jala gu bigi hami do soramuna na tok kami hami ak anak komuna di bagasa tikyo totong di bagasa temia kamu nang mangihu totong di kamu perbebir do emen na mardudu angki am tu songo pangido mune pirma to dinami tu akatikin neng ro do mardudu matutu akadan ni panamota di hami na sa keluarga tabani akarajani ni rajani hula-hula si manulang totong di kamu ulus di badan nara para sorohan nami di bagasa tikyon hami pe donon nami matuhamu akarajana mi rajani hula-hula angki am tu di tangi utuhata pangiduata sa luhuna las ni rohani badan nang las rohani todi to akatikin ro dapotan niya kahami akapargel da mo sa luna songni masih dohon nami song na mga dusi di padohamuna di harumuna di bagasa tikyon maudate ma rajana mi rajana si manulang gawe penjala horas tutu jadi sonop maparpea nak kamang boruh asa takasan nong masih boto kabudisian nong bolaulos sa kami 10,000 ma 10 ma betul jadi perapianan dong asa takas samon nong masih aturan di sida asa hijahon apa ribon jadi martang-tangnya may da kamang boru kalay songo pardalan nyulos nalaw sa peoron nami ba tu ilang nila yomma pitu baru utusan may tu paupu siya nanak do siya boru jumlah mah sudah 10 ima ilang nila yon baru nomor 2 muse tu layo puasni baru do akay botona opu karni opu hokli baru utusan siya nanak utusan mah siya boru baru persangkoman mah tu opung muna na marhamaranggi saya may utusan song nima perlelen ulo sa bang boru jadi tersokolon amang boru 100 ibadah saha nak itu sih hubere kami boloro gula muna na saripe hamu saripe bere kami basi tolokan do masurupan do hau jara kota do baik kami di para do opung na muna saluna arong do saya do baik kami utusan asape di tahu ano sadi jadi maulati Pak di padohamuna nama botok kami kahami nomor 2 nomor 3 nomor 4 sepudan betul mau datang dia bersama karibata di pasu-pasu kamu para nilanyo horas dari hutan horas dari pengarang Tuhan jalan
sudah ke? Sudah hamil asrohan kami, arok kaulau rapak doha muriding sudah. Oke. Jadi, maulah ada rodo kami pada untuk kamu. Sesuai dok kesepakatan tadi katiki hari neng nata bulus. Boha, tapazong mehurasa di bagas tikion, hok mahita di pakateota asabui totong. Sedisai udah tahu di bagas dami do holong do adong haha topon nasauti. Songni masih dohon nami. Bahwa tema amak burukku na bedari pe gaya lapamu. Jadi pos baru hamu, na golo hami si panudlak berjudo hami. Saya ada musim memberi situasi. Hobar tu pagi doa menema udah kamu masuk ni malang. Jadi songni ma dia ya kon nami nang boru nami. Moro sesuai. Nunga. Jadi songni ma nami so tungaruk paniritaw ni rohamu na marupok kami akahami yan akomu. Moro pitung sonyo na buhay. Hupa tu pahami marupok kamu kahula-hula nami. Las maruhan iba na muna. Las maruhan ito di muna. Songni ma dohonok kutuha muna karajan nami sa luna. Mau date. Bye musik. Kirata do rohatta di basa dame do holong. Molope tu soni anon sobani humnami dihatan na panakokon nang manobahamu akarjani hula-hula. So tungu nang masyarita kita mamereng mahamuna akapartikian tungsong ni do pinabui di patuba ya kaya nakomuna sa luhuna. Molope tungsong non nabui hupatubahami akarjanami rajani hula-hula. Las marohani badam muna, las marohani todi muna. Songni masih doon nami doang. Malihat rajanya bro. Jadi pasah masuk jabar ni lakon. Zumolo bazar dirhak. Wahiro. Zumolo bayar hakku. Yo jabar daus tong, bayar sawi kota hono. Oh. Jalhamu. Ila kama. Jadi songoni ma raja nami di sini roatei di bagasa tikio Roma kami pada butuh kamu songona takunakin tung songoni pe di kesepakatan manang songona sobani humami omma penelesian sudi tuhamu akarajami raja di simadulang dos marohata martami yang mamu tu akatikin yang ro asatong daputan kapasarian nyaw niya kana komo saluma. Songoni masih doon namin yung perjuluk pasama tuwi masida. Zalhamu. Hop. No.
Tusomba Nyon. Jalo ma. Ulau nai. Nyon ba Nyon? Nyon. Olo. Tusomba jalo Nyon. Jalo. Oke. Ini sarupa deh. Jalo ma. Jadi ngaris. Ngaris. Jadi malade ma. Akabang boruh. Kuberek kami di haroro nami. Sagak dohami debek kamu. Hobar tu pada itu ni sopa-sopa hamu dohami nu katuk las rohanami. Hobar tu si bakar tadi memang buru di ulbobi ma paparannya kamu buron. Saya di pas-pas duhatta ma diamuna. Saya pengkeng matuk kamu sari matua. Gabiak kanani udah muna. Toroknya kamu parat tuhamuna. Nunggu katuk las rohanami akar tadi memang buru. Duhatta ma nabang goki. Akar habis pasuna tuhamuna song ni mazo suara nabi syak kamuna tuhamuna raja dia kabak boruh. Jadi mau dah jemaah dia wakar raja nami raja ni ulah ada orang sohuapu pakai dia muna. Tidak di bahudan nami tuhamuna peparan ni amang boruh nami on do diamu salu nasa keluarga. Tangi mat to kamat tadi mata. Saya sahap pobe tu pasabubu ma ape dia kadia barabu jalayum media muna akka pasu-pasu na pasata itu hamuna kamar raja long boruh. Bukan nami ma hatani nambe tua tuhamuna saluna akka peparannya kawang borwol doh hamuna sudah sekeluarga asa daronan ma hatari sudah tua pir haratot pining mau matuk karatot tu di hamuna saluna peparani amang boroma pir matot di buna jalau jakma di hamuna tot di batogu batu asar ho di bandara ma di barat tuh sudah di berdua di peparan emang baru namio di pagara tondak marabara nah di hutan petok jadi bahwa tuh sah solu bang sah tuh laguan lelem bau para nang baru bangul jal takas mau salu nah di pasu Tuhan tuh sok ini mbak baru jadi mau lihat ya mak horas di acara nakin babania asni madlajun nami itu setu raja guguk. Jadi songoni ma dia muak raja nami raja ni hari tuanang raja guguk. Hurasa alang ngasih pulbe di hula-hula nami margasi madulang hujo hama raja nami raja ni hula-hula hari tuanang raja guguk. Asaro ma muak raja nami madaputok kami di bagasa tikyo song ni ma pangiluan nami sidoron nami tuhan muna salukna raja ni hula-hula nami raja guguk di bagasa tikyo.
baik siadur mula-mula, siadur mula topa. Baik kamu mah godang musik mula-mula songoni nang topa. Jadi mau lihat mana itu kata, anak yang merlihat mahami, binuat batu betano lihat mabain batu bata, di namar lihat hamin nama masuk matunga mata di bata, laus di sima pinasa di hamuna boras pirna binuan ni akapanyaran inakta nang rombongan pe, baik kamu mah godang lihat lagi musik lihat. Hojo asar tapi terpaksa tenon sepasa tota. Soni to. Jadi siswi itu kata taleh. Kamu nama orang tua nih halakok kupering isong. Jadi hata tang terbatas. Sudina berekon ulusan nami. Baru pahopu panggoari. Unang saya kata ya mulu kata itu lang. Pahopu siap buru. Persagom ada, pahopu pangguari nak kini. Pahopu siap buru persagoman. Baru tu hamuna namar hamarangi. Ima apalah layon. Tuang kina baru tu tubuni les yak kanganon. Baru piga itoni layon dua cama isod dulu kasida saya terrohami bersiap pamujalo baik ma musik na partusi
Dilo nasida dihita kana marhamaranggi oputan na martinuruhon. Boro songna madokunian, boro bereng do di haronya kerja ni ulon. Nak sudia pe hobi urus na marrabu yang songna ngatung lasier wak mamereng nasida. Alai akaraja nami. Moro petung sodi pasahatamu yang song kami akaraja nami raja ni udah nang usahame. Pasu-pasu munai lo tem yang munai ma na pasahat kau tu di batas song ima siron nami tu amuna. Jadi sokoni, sotung gabe masih cerita kita dah. Oro isidana ditubuni akan maranggi. Ima di penguan namar habuk ni roha di hatu tua ni ibebere namion macai lungu do memang perasamuna alamar sirang daging sia daging alai puji hamu matu hatta nunga saebe nasorati sian hamuna soni nang sian ibebere namion di pudian ni ibebere namion aka hamuna pahopunami lam sada maro hamuna dos rohamuna dinauti marbagi dinagodang marbagi rapak dos marohamuna asa teruli saluhuna pinoparni ibebere namion dison rodohami mabuan ulos namar rabu alanunga dos rohamuna doho bere namion ima hula-hula muna tolu doninna jala situlu tolon hamu amang marbagi unga umalo hamu mamiak kosa manang natu dia botima jadi balade mak terwadi iya natulah pasatay matutulang hula-hula nami si Tukir baruan no tu pariban ni hasuhutonon bagasatikyon rodohami arani hula-hula muna raja guguk songon ibebere nami tulang ni si omak ni si Kristen mahamin wangi bagasatikyon dia roro nami ima margar si Tukir ima di pasar rumah tuan ni le nami bagasatikyon mungkira doroha syarroha apalagi ni ingot akapangalahon na dinggan nauli di panading ni layon nainan si dolon nami tuhamu na salhuna
di bagasan hasadaw mahamuna salhubna di panading ni lain namion hamuna marhamaranggi ibotona sak tupahopu nang songonipe di haroro nami di bagasan tikyon ima libok kami songon emena merludu nakanengan saya merludu tu menang beras pir hajal maut di hamuna salhubna asa pirma poki bahul-bahul patsalongan pirma tongtot di muna luju-luju ma dalam di pangomoan di bagas tikyon adong di bawah kami songon ulos si pelas daging di hamuna di panading ni lain amion mau mungkirang atau goraja hamuna siangget metutu di tonggораja yai Tuhan tak nama pun yang pasu-pasuna di hamuna dulu main nanatar siak kami jadi songon nama perpiak nama lebih pangidon nami sada ma tu ibebere nami omak si Kristin sada tu pahopun nami si Kristin baru nanda sada naik dos marohamuna namar hamar angket tersongoni pangidon nami di hamuna bodo amang boy naring kan jadi songon ima asa tapasa ma ulus nagajang dalat tama masu-masu yakka beretta hujulo mamu pas haton ulus nagajang setorok rabu marhidian tutuhatang giat di panading nilai nami si gajang umur akka ibebere nami salu na setorok pinopar asa bae majolo amang naopar tu sih nami songon hata siluhan asa emes tabatu ma perlinggo manasi borok debata matong sila tua saluhut namamu di parorot asa haumani silalahi ma gadu-gaduna sian batu asa dimitahi mata jalahi sudah matok kamu na asa dapotan pasu-pasu asa saat masulu satu boten-boten keras leleng mita mengulu saat matutu gabean gabe jala horas-horas songoni maisan kami marga situkir ngagabe akangon nga saur matua be akangon nak pola be say lungun rohata ngamar popus ya anak dosa buru jadi songonon di parlaon ni akangon di hamu ya kanay anak kon nami parumain nang songoni buru doho hela sada maruhamuda hadir do di son anggini akangon sa sudena nang pesopiga hami hadir nuaeng alai anggo materin halaki hadir do dah jadi songod dia pe si gudang-gudang si bulon-bulon na nahubuak kami las marohamu majalo yate tayang dia ma di pasu-pasu tuhak kamu tujuluan nyarion di partading ni akangon sada marohamu nada pas mati upamu mahata ni pesalmeni alangkai indahnya hidup bersaudari rukun dan damai imate tiupamu dah marsia juan marsi tatapan tina humurang marsi anjuan marsi maapan tiya kana lobi hurang dah peo pamui lumobi aka parumain dah peo pamui denggap-denggap madah jadi tuk songoni penwang haror nami ba mauliate mate di Tuhan ibu hami rohadir semasa pandemion ayaw pe na baru dope kehilangan ama songonom ate songoni ma siak kami bae ma bae damang majo musik ay bae jadi dia mau permisi nami ala lapasaton hira getini ilu nami di parlauni bapak namion bedamang mana hobar tu sih
Nonga ba boy. Nabulari sampai kamu sonari ba. Nabulari sampai kamu sonar saya. Untuk Pak Hopu, sehati sepikirlah kamu. Ulangi, sehati sepikirlah kamu. Molo di hatabataki, uluat doi hutan masih lusa-lusan. Pinadumu tu panggora gabis parangguan. Sisa datahi hamu na marhamarang. Pinadumu do boru satahi sauluan. Jadi keboy do hamu satahi sauluan. Anak-anak si berengon di pudi ini. Orang tua yang kalian cintai. Orang tua yang kita cintai. Ikoboy sadaro hamu. Jadi dohon tuk soni pesingkat ni hata. Nahu pasatami tu hamuna. Ba mauliate ma di pasu-pasu di batama tuak karena mangihut aha na pinikiran ni rohatta pembartu domo ni rohana mauliate Kami di haromuna madapotok kami kahami anak komuna. Di bagasa tem yang muna nang di pabena muna totong di bokamu berbebir. Momos dohron namyak karaja nabi raja ni hula-hula. Angki matutu songot tam yang muna do pangidua muna pir mato dinami matu gutua katiken ro. Maludu matutu akadan di pasari do kapanamo tatu akaring ro. Dapotannya kapino perni opung si bina dodio. Ada totong di pasahat tamu. Urus si belas badan. Tam yang mu matotong namang gongkong las partos dini akai nyoni anak komunon. Alania kerja nami. Loron nami. Tung masalah situ rohan nami. Angki matutu dia ka tikneng ro. Dipanggil dua muna dari tam yang muna. Tu ya anak tahun, tu anak komunaun ia kabebere monos saduna. Asape mai dia barana. Tua mai di persebuan na tua katikneng ro. Hadana udi hadana dengan nang pinasa muna tuami. Alai sidoron nami tuamu. Paima soro hami. Madapotok kamu akarja nami. Ada takasul tong di boto hamu di bawah setikyon. Si beno di tangan nami songon haseni uleon di bawah setikyon. Jumul majohu rasa hu pasatame perjabaramu. Songon ini masih don nami di hamu perubas nami. Le kamu perjabaran turaja ni hula-hulai nakin aritonang. Jadi itu bagi kamu kamu akan perbuipir nama dudu do urus akan si palas badan manang nabo hape kerja nami ikaw tetong do roh hami marsoba baruku kamu ada yang manang nabo hape kerja nami ditatapo di dahulu akan nyonya rakomon kaberemo saduna tong do di bagasa puson molok tu somo dia pen no soba di humrami pada botok kamu kerja nami las marhoni pada muna las marhoni to di muna songni masih do nabi jo parjulo reza nami mau dia tema songni ma
dok mahita tulu di Horas. Horas. Jadi permanganon akar jeni ulah-ulah. Alat kak do totong aki anak konami lu baru nami disan tusime hita marsipanganon. Permusin nami baik godang panamonon nai. Hasuh bolon pamoron nami marga si hopping sa na di baga sa tikyon rohami tupogu ni alamamuno ima naung jumolo botohami naung jumolo matua dolok lain matua namyon alania kamang boru molo tu songno peharoro nami las marohan di badan buna las maru di buna adong doh buak kami ima songon eme na merdud dalan nitang yang nami mo na kamang boru siang giat madipudian ni lain na metuaon dihamu sa luhut na kapukparan ilo di batama dihamu luddu ni hajol maun marluddu ma dihamu akan nang si benonitang marluddu ma nang hapstar laos sebuah kami do muse ima boras pir asa pir mapokki bahul-bahul pasalongan pirma to dimuna saluhutna julu-julu ma dihamu akka pasalo matutu akka raju turang akka amang baru asa songon na idok mune asa hatop pita ala tikki di bagasa tikki ontong do pasahaton nami ima ulos si gabi-gabi ulos na gajang ulos na hapal si gajang rabwi alaya kamang baru molo tu songo dia pen non tupan ni na hupasahatam itu hamu naung sude mahamu ulosi hami marhita tang yang nami ulosan ni bata hamu marhita hita kapasuna dipudian ni amang purnamion alani amang baru diulos si tolu nang si pasaton nami upasatami metu hamu bisi pasaton nami alai marpangidoak kami amang baru kola pangidoan don anggo asatan na di hamudo pangidoan nami ba tu anak ni lain nami madomma upasatami ima songon utusan sian anak sada ma utusan siap boru, sada ma utusan siap pahoppu, ima popana do boru. Song ni masih kami yang boru mulate. Mau lihat kerja nami. Ala ne pasahaton ulo kami mahami, bek kamu ma godang na partusi.
nabasa na marianak ko ni. Totong di ba kamu hami di ba kamu perbepir do emen na mardudu. Adi belga musia di pagi dua muna tu di bata na marianak ko muna tu akatikin yang ro. Asa raputan nak kenaudi do tenadingkan. Alanya kerajaan nami kerajaan tulang manang na buhape kerajaan ni hula-hula kon manang tu so dia peta so bani hum nami ditata imana do ya kaya nakonna mang nasong dia pugusonna tam yang neme masugut asat boy niyan balgasia ni manang usang aseni sifat wan nami maradupun nak kerajaan hula-hula kon ada ya kerajaan nami pos maroham ditatapamu jadi di dahamu do ya kaya nakumuna mang nabuhadi hapugusonna mau lebih tu so dia so bani hum nami maradupun kamu kerajaan hula-hula las marhoni bada muna las marhoni to dimuna songni masih don nami dia muna abi jelas ali ador sui musik no partu si berjalan kita hata pasupasu do tam yang muna tu akati ro seu nang mabuba seu nang mamose matutu horas meita tu hari songni masih nonokku horas tulang nami bonani hari nami Siregar silo dot silali dohot hula-hula nami persiat Siregar raudur mahabuak kau pung tulang
Maulati ma di tuat tanah basai. Nak kami besirigar maulati horas madukun nami tuawang baru nami. Di nang roha mi pada foton tonga di bekas muna manang martongan alaman. Jalan nang huboto kami perjulu metua ma amang baru nami. Siak keluargamu nang siak keluarga ta ala di marada mamu. Roma koko mutu kami siregar. Roma kami amang baru pada foto kamu na di Madinah Mebuan. Mena olo maludu tujuluanon asa gawe maludu tong hazal maun aka pangabe parkorasan bisuk nang malo songoni ke pargulos siap hari nari hudo do nak kare pakarato natong siapa di persebuah tua dia bara abing ma dia puan dia kapasu-pasu di setuat tanah basayat tong marbo bis duha marbo rapir asa horas mata dubaringir pir terima togu dia kut dia kana ujina lamuno sia mata nomor 2 di bata mar pakidua kami sini geratong sedigo ke mana susuk dia muna dia kazal maun dia kahagabiol laddu video kamaguruti ngulu nang akatupal hangulu natong saya di pagoki matua muna kamaru amang boru na burju na boru na lagu mahiteo siani roh kami tong mahiteo ni dia kana mabuar silas ni roh musian nok kaulus jala tu songoni bejong di haronami dia kana somaru na gajak kay mang boru tole ma ala di perserahanon nama mulhamin na semua satu pearung tu natorod do angguita siregar alai tupi mauli pesongon dang nagawi makurangi boki ni rohanami jala tu sopola nagawi arung di rohanami tong amang boru nagawi hurang haro rohanami di rohamuna maulate mari Tuhan tetong majalahu di rohanami so ini mempajulu di paduan nami nak amang boru dah berjul maulate makarja nami rajani hula-hula jadilah sebagai tusima nunggu pasatai mereka ibn maludu do hopar bepir ya aku ni nauli aku naringgan berdala mamang boru hopar tuatan nabudari ima ulus palas roha tolu ma siak kami perjulu ma ima sian Sileli. Tujolo ma ka masa sikap padat nama jalus tulon. Jadi maulate makarja nami di hobar niak kapartutura ni ngadi patorak kamu be. Oh lamang bro. Siap bonani hari nami marga sirigar. Uboru papahan. Saya ma tu ban tuo. Ban. Tole. Edo. Itu duduk. Saya dapat tuh. Itu sama saya ada. Iya. Jadi mula mak. Degi mana sini? Mula mak tu persiap nakin. Atuh, saya ada 2 tuh dia nakin. Oh udah kon. Oh, ayo udah pernah nang sadar laki-laki tu dia narak. Lima, operedo sada. Baru tu baru sada. Jadi mula membaca itu persiat. Ala sadar dua roni marga sirigar. Nakis yang pernah niari dia bersirigar. Nyo sada, nyo boru, nyo namanya asni. Asa terboto di haromu. Itu. Gaya bejala oras. Jumul baju basahat di haromuna ala totonggo di barsanga pihamu dia kamu hamya ke lokumuna jumul baju akapar jabaran na hubartu si baru asa rohami pada daton sobani humnami mata untuk kamu akajani ula-ula Gabi bawang baru atur romo belek pasatamu ma nakin bonani hari nami sileli baru persiap nami muse siregar dua tu siregar Silali sada. Silo sada. Silo sada. Baru persiap sada. Baru persiap mas ada. Oh perlena boru. Oh lo. Saru baru ni anu nalai. Arung di rende bro. Oh lo. Jadi umur tu susah dia pe. Si meno di tangan nami di soboni nami martam yang mahamu tu amat tadi bata. Tu akak tikinin ro. Asa tu tu. Akar rajani rajani hula-hula. Do akak pariban nami di son. Di jabe tu hata tu akak tikinin ro. Si meno di tangan asa tu tumboy. Gumamos siya ni si pasaton nami tuamu. Jibe ka sa tikion, Roma hami,
Pasahato so badi hum nami pada muto kamu kerja ni hula-hula nami. Song ni masih rono nami jo perjulu Tuhan munak kerja ni hula-hula. Nauli yang baru, nauli yang baru. Jadi di permusik nami ban. Horasa song nima manipuri ulat tadi bukan setikion asal tok kita horas masih aminan masih tukur dia katikin yang roh saya di madok mahita tu dua di horas. Tahu yang borong. Jadi song nima dia mu kerja ni hula-hula. Hula-hula persiat purba dohot silaban. Nina rohanami tulang rap udur mahamu. Laos soba-sobaun nami. Dihamuna tulang nami purba. Silaban.
pargelengon nami marga si hobing dinarohami hula-hula muna marga purba mata potok kamuna dipertuat niya mang buru nami las hubua kami do di bawah satikyon emena olo marludu jala boras pir asa pir mapoki bahul baru marpasaloman pir mato di muna tujulan dulu madala di parsaloman songoni mang baru las hubua kami dong uduk ni muse ima ulus gajang rabu ima di natahatai nabu dari bawah satikyon nabu terbuat kami tulung mang baru songoni majolo patujulo ni hata nami mata potok kamu na pargilon na marga siobat mau lihat na parjolo sada matu pinopar ni amang buru namin nang jumolo modingon tabani muse sada matu bere nami ima amaniasni mau lihat sada matu ibotona bohamang baru ngaheratik kok dirohamu na songoni padalan na jadi mau lihat ya mak karajani tulang karajani hula-hula di bawah satikyon tunggu ni botong saya ada satu bunyi oposisi binau anak Tode amal baba biri. Oh no, okay. Lunga be yang baru. Lunga tulang, lunga. Jadi lekan nang pimara-para jo kami di aroro nami teh. Oh no. Nakaning nungay do na sida be. Hata di perbuye pir. Oh no. Bir matod di musa luhu na. Oh tulang. Pada mosoni do honokku. Bahata di tuhata ima papirok kamu. Ido anggo na marga. Ditabani mamuse. Apalagi do honokku sebelum depe pa saat kami ulus nama Rabu dihamu sadu na keluarga ni amang borno jumolo marudungon meluhida masalah dorohaku las rohanami tapak dohamu huida hami jalauli huida hami alai marhite-hite tang yang nami akahulah-hulam lam tumipo mamuse hasadaun ni rohamu tu akatiki na mangihut ido dihimbau Tuhan tatuhita namar guar Yesus ihuto Yesus berarti ikut tubuh dame dohok las niroha itu dah jadi harap doroha nami dibudi ni amang boruon dalam tusadana hamu molo tubui pas-pason nama hamu calukna atau para mason nami doi merhite-hite ada tai ima nang tinut Tuhan di tunggu raja teh dulu do jadi ba na jelas perjolo tu pungsias ni mak. Oh lo. Na dua naik atur homa mang baru. Homa. Jadi songoni mak. Dapat lepar musik. Anda pepar musik. Nyado na boru. Iya do. Bye mak langsung make. Oh lo langsung. Bye. Jadi pedua hon tuise mang baru. Ih menakit nyoseda. Oh mak maju kita maju. Nyoseda. Okay. Nyaboru seda utusan boru nyoseda. Oke. Oma anak. Nah. Jadi, songoni imam goro, upadamu semake. Oh, nyamuk asa, polta mamatanyari sian habis caran, songoni 5 bulan nak cekacudutan. Di budian nyamang boru namion. Saya tubuh dihamu anak nama lo pertahi. Songoni ma akaboru nama lo parulan. Songoni ma dohon nami gabe majalah horas. Mau dia aja dah tulang. Di berdaya mahami kerja nami pasat sobani nami. Songon hatak kunakin. Mau lu betul susah dia. Sinabot mang na tinopanya kepamarete merupu kamu. Ho siamu mogoti kunai. Tua katikin ngro. Pasatung tu di bata. Asa nu bisa ni pasatun ni di bata Tuhan yang kepasusuna. Nak Tuhanmu be tetap pasatun ni di bata. Mau date. Baik keyboard merdadan.
horas meita tuduhari songoni masih dohon nami tuamu horas bos horas jadi songoni dok jamu kerja ni udah alam marsipanganon bahwa alam peredihan Raja Guguk Barutu Siaturi Purba Muloboi hami sian hasuton merpangidot tuamuna katulang Muloboi ra udur mamu hula sisa uram mamu katulang Raja Guguk Barutu Siaturi do Purba Jobing di bahasa tikion roro hami keluargamu ima hula-hula persiat naung pigma hamin wandison nung ado suruh nami bahwa tung sahala pinapasaton para buaya nama pir pahatani perbuaya pir bah sisadahata mahabdinina bah marhitehoni hami pe dohon nami tutu dia roro nami tak pola menuku behami syukurin na perjoloma tu syukurin na perbudi jadi ope amang buru rohami di bahasa tikion
ima dipertuani amang borku opung misibina disaluhut nai iwa kami do siwa nami eme namar ludu manang paru boras pir ba asimarah Tuhan saya di pasah tuama di pas tuama nolina dengan tuhamuna jadi di samping ini kami rodo kami arong dohubun kami songon ada tai songon ulos si patwon nami si sudah pakatan na udari tuluma sian persiat mana di isi menuanon pasato non tuisi sahatna nunga napola di papar hobe di sina na hona besima na bodan jadi sebelum pasat kami ulos paru ulos sigajang rabu au perlu sionokku tuhamuna talumoma akaleku di peninggal honi amang borkon au kebetulan ngarong besi darah diau molo au nunga yatim piatu biau jadi hudup pemarfaku tu akalekon nunga yatim piatu be alina berjolo leku asibina mak le itu anggim arong do piga ibotong lem arong do mangna piga si pesatono kutuhan molo diule si sonon dengan cina bergegait na berjolo dos roha dang arong lapatan na daulon anggodang yas roha si suada do sudi au menyaksionon nunga hulahone jadi na berjolo baya samu rohamuna sian situtu ni rohamuna ro lau mangulahonon unang mari para lang-langan telemu mi mulai bina hamur siak kangen hamudu nama tianam hamudu nama gamina jadi au dak pula gacang honokku hatakon ikon ingotong mumon au jono do dirau meile do au molo so digat di kamuna tu hahangimuna tu ibotomuna tu laimuna tu beremuna au pasurahku kebetulan lekku nunga pagula di huriau bigi orang berani macam itu non alai nunga bigi aro kesaksian bahwa alai nunga menyampaikan firman Tuhan jelas ada contoh di Palembang au ya kita di sini jadi ima lekku doto itu ulah kau menadengkan hamudo on tuntunan ni halakon hamudo acuan ni halakon alinang pesunia kalai oke toku masih palolo amamuna asadong labatanna asadong lebana taula di pertuan ni abang borokon erang name yang mengulah non dang asal mengulah non au nunga huja loi jalan nunga pertau ni mulai ada masih dibata jadi opiasa sahat dauli harta nadikan aka tu najina lo mula sian hula muna pada enggak kamu mah baru sama marohamuna urang saya ulenon gabiri au nyaki donyan lana nunga liling iba marpamili tuamuna posrohaku ba pesatau mah tutuani tang marpangiu mo tutuani asari lo tuani narikot di ngolubuna nang di ngolutta ahabina cita jadi tu soni pe sanya takku kurang lebih au mau maaf lana kian au jol madoa di dope batu soni pe sanya kami son hata menungguli laiku akai batuku kabereku ba boleh ada mah jadi soni do di kita kahangi kuna persiat dos roha halaki teteban jadi dos marohata nakingani alat opa kelompok manakianon opa grup mon opa marga mon opa persim sakelompokon ba bahwa dos roha itu langsung matasa ustaz manang kami cerdu langsung mau pesatai perjulu baru untuk hamuka angin kami mau lihat jadi songonido dihita dia naking kakak berbakar hinang berbakar do ora do surata dia kabaku pesat tapasah ma tu itu tu bere baru surat institusi mesti itu inak itu langsung dah pola para musik kita saya cepat saya mau tulang tu amanidina itu sarna mse tu popu mak
Saya baru nomor-nomor paham atau pak nanti. Maksud tu sada matto banidina. Halo. Sada matto kalah nomor hamarangi. Halo. Baru sada mau utusannya ke Boruna sudi. Dusra, soalnya pas mai ngeliat. Terus koma, langsung naon. Tuh yang pala berbusi langsung begitu. Menghemat waktu. Di mana sini? Kami mak inawa kali gua lagi na uraku ngametua nih. Tole mana sini? Di tu di nomor hang nyobor. Tu anggina. Nomor marang kisah ada mana Tu itu nami. Itu ni lekon. Iya. Nyom itu nak. Oh lah. Umum tulisan. Dus deh, dak sarupa. Di songonima dia mengurang lalu ngau pasatami ulus tu pamorota ba pasah ma tu marga berutu. Anggo hatani dongan manang ulaw ni donga bedu lah honorton ate. Jadi lah song ni do hatani berutu. Songon tongkoraja na budari tuluma. Sadamon tu helanami. Na dua nai atur hamuma asasikop. Hamuma mangatur. Udah tembergara jaguguk. Sonari bam se gadi mse tu bornyo pas ni. Asa bagak aida unang sekolah sahala merotot. Itu dia mau se anak nena boro. Yo nyop masih ada. Soleh. Butida sabui unang bersugut awis sakiamu sabui itop pe dapotan sarana son itop mse mulak. Sarana. Bain manang nyo. Nyo ne si purba do si nenggolan do si tangkang ko si tuker do si nebaho bat. Oh, si kurning do mo ma. Si kurning. Jadi songon ni ma molope. Jadi mau dati mara janami marga barutu. Batte mo joro atara balai saotik. Oh, mau dati molope tung song ni anak ni naboru manang na pinoper ni naboru. Na buitar pasatami sesuai itu tunggu raja. Ang giya matuhat na masu-masu hamuna tuwari na nengro sigat jang umur mahamu jala na dapat abisuk tuwari na nengro songon nidok ni anak kunak kini dus roham masu tura janami saya pas masuk pejepet ala sesuai itu tikin na hamuna budari ba tuhat tama nama masu-masu mau lihat mara janami bolo ulos siya tungkuraja na buwari pagkata tatolo ulos siyan hula-hul parsiat jadi perpihak ni uloson sara mau tuhela nami tumur nami sada maun persagongan maun dihalakon na marhamaranggi. Patuluhon sada maun se persagongan maun se rakon tuak kamoruna. Ito ni hela namion. Jadi bulak mak raja ni udah mergasyat turi. Jadi songoni majang baru, tung songoni penongan partupani ulos supasatami itu hamu parporon nami, baras baru hamuna, saya kurang ma pinasuni urus nau, oleh kami tu hamu parporon nami, butima. Iya tutup manang nabo habi, akar aja. Dak mungkin, dak siat mangdapat naritau di ruangan sida, di parporon sida dia kena kon namang nabo hari kayak bukusun. Boleh dibagi tiki kon akar aja nami, mau lu pitu songoni sobani nami ada putuk kamu. Lasmar ho di badam muna, lasmar tomi. Roma hami akar janami mada putok kamu di sobani nami di bagasa tiki song ni masih doron nami tuha muna akar jani hula nami salumna mau lihat mak. Jadi bermusik nami bayan asal berdana kami.
nami raja ni ulah ngapa jumpa behita doh di bagasal lasni roha doh di bagasal dame ala totong nama hita marsirang nunga seu taulehon akan hobar di paredotoni horasa tapangi loma tulu hari mado horas asa huyuhun horas madi hita horas Sima tuan ni boru muna marga si tumorang ima marhutehon pau putta si pandra alani raja ni hula-hula tung toro so piga pehami mamer situasi do jadi marbahabayan ma kita gabe yang boru jadi di haroro nami marhite pertuaun ni lain nami nang jumulum matuau badi sok kami hula-hula ni sima tuan ibu rumuna marga situ morang tungpe songni naboyan non upasatami gatini kerans bunga marhite pertuan ni lain namion saya tu hatama nama masuk-masui di hamuna anggiam ma tujulen narion di pujian ni lain namion saya siga jangumur mahamuna tujulen narion akka peparan ni lain namion dosro hamuna ido tanyang nami raja ni hula-hula jadi songon hata panik puli sidohnon nami tuhamuna akka raja ni hula-hula nami na tulang nami ba gajangin na aik di bodar tio aik di sumur tujuloan ni arion di pudian ni lain namion saya dapotan aik na tio mahamu tujulan naron pas-pasuni tuhatta jala si gajang umur ni masa ni hata nami non raja ni hula-hula tuhamuna jadi upas hata ima tu akka munte dengan nami Do mardalan dengan mardongan hai pason hita lumobi bisuk na iliat Tuhan ni ipalumeho tuhamu na ganuk marsada-sada lumobi hula-hula nami. Among naburju dang taruhonon nami behotur rumah sakit umumi unga malum behu ilalaborun na hamu mai among tuhami gelengmon hami naro gelengmu sian si matuan iboru ima bapak si Bita. Jadi imamong selamat jalan madi among huhu marhitehon parmoding ni amongon lam tusadana marohani akapino parmon lumobi hami pargelengon muna maradopon akai boto namyon akahula-hula nami na pinupusmi selamat jahata parpudi dokonon nami matu hula-hula nami saluhut keluarga besar si Hombing dia songonon pe partording nami parjongjong hami torok sopiga hami ro among eda nami saya langan nauli namai jala manang songon dia penongan sikat boras pir na gati transbunga nami ima gati ni pangadung nami jala tumibu mata rapul hamuna ito songona sohu bereng ho ito itin termu hatop maho boy maho dap marhai pason maho ni tinggal hon ni bapato namong da nang songon itu edani ba si Kristi omak si Kristin jadi di hata parpudi dohonon nami ma sian keluarga munte selamat jalan ma di bamong nami sahat ma imana tu bapa na digijang di siamun na diain nai buti mahata siya kami marga munte mau lihat mak nang perjolo akka siya kangan hamin waing si matuan iboru siyan kutagaon tuhamun akka paramakku akka inang naposo tu sude mahamu teh peparan ni ibotok kunang marujung ngoluan disaroro hami siyan si matuan iboru iman napataridaya hodo hami akka among nadoho do hami turut berduka cita di par moding ibotok son sialani bolo hami amang dokter bakai mang sengod dia alai molo huberi kami di sibenen ni tangan nami ni seseria kamang dang berani hami tatak muka tuhamu na alai ngotai mah hatani na batuan nama dokon dak sudah inna pulung nang sosako jadi pelia tuk sudah doa kamong pasahaton nami sobani humami tuhamu na pergelong muna nang pe sipatu pan nami sesedia manang songodia penon na boy hupatu pahami las marohani bedemu las rohani tordimuna mamer kami pergeleng muna asima rohani Tuhan saya ditangi humatang yang ngami dohonon nami matang yang ngami tu amat teribata asa dapok di hamuna songon indok nembe tua tangi yang dorak kamong anggo pasu-pasu tu hatta rosilia pasu-pasu hamu do mangale pasu-pasu tu hami
Dapat matong di hamuna songondok na matua. Balgay na tiyang iruma. Balgamat yang isopo. Banu nga gabi bay matokot tikingoluna. Sayong gabi ama di hamu paparan na poso. Matutu. Songoni maju sangon ha sahat ni hata siya kami bergahutang ka awal mulate. Asa pasat kami nalaw sa patong nami tu hula-hula nami yon. Pai ma na hupak tu si. Masau di negarata nang dilihat pertibion. Alanido hita iben marulaun begitu singkat alai disido molo makna. Dangarong nama kurangi dia kaulota di bagasat kion totong sian pasu-pasu di Tuhan. Totong boy marulupolo pita maralaseroha nang pe di bagasan arsak dinalahu pawarhaton na tua-tua tahun. Huwere kami do takasya pasu-pasu di Tuhan naung tajalo naung ni jalo muna totong saluhut na paparan yang borokon boy ra pawarhaton di bagasat kion. Kerajaan Ihasuton nami sian pemerintah setempat pasahaton natong dohotami turut berduka cita di parmoding ni amang boru nami naung saurun matuon. Agya ma joloni jolo ibana pudi mahita saluhuna totong song las niroha nang tawering di baga sa tikyon bolo amang boron nung asigat jang umuron sampai marualu puru sadatao. Pasu-pasu ni Tuhan didok 70 tau pe umur ni jolma ngadawuta bonus. On nung asa dalas roha on ditikyon ditebay bonusi. Jadi manggongom ma totong aka tua tatong dia muna paparan sa na asa ihut tamu dot sikat jangumur kamu di budian nyawang boron. Jolo ni jolo may bana pudi ni pudi ma kita saluhna. Huriaha kay sinapang si Horbo. Alay ala kebetulan ser modo pe amat guru do amat tapat data masuk di pendong sa berjuta stokin nai. Ala na nga hotel pok kami. Natong do hami do turut marduka cita ima dipertuat ni damang nataha holong yon. Jadi molto songo dia pendongan nga tuluhali huha pihami ala na naksari pihalaki sermon sa bermatokin nai songo nima sen hami ima huriata hakai sinapang si Horbo. Mulai ate. Untuk keluarga besar si Hobing. Rodo hami amang sian huriata tangga sekaligus main si GGP rarat si Horbo dongan ni sahuria ima amata si Munte Pak Tabita doho inang Borhoping omat si Tabita naturut dohami. Nah berduka cita atas meninggalnya Datuatuata Nata Holongyon. Alanima songok kami sian huri tetangga dongan ni
helamuna sahuria tong dohonon nami di pudian ni amat taon nung tung tapasaha tanong tuinganan parede dan parsatok kinani totok kami mangguguhon tuhamuna sa keluarga asa sadaro hamuna akan amarhanggi dohot akan amareboto asa dapat dihita akka pasu-pasu siat tuhani uruk ni akamang songon gatini parbuepir ubak kami godang sosadiai las marohani tordimuna las rohani badamuna pasu-pasu siat tuhanima jalohamuna tujuluan narion sibuk boti mahami Mauliade bonani hasuhuton amang boronami totonggo donon nami di haroronami di tikio di sia sarikat madua narong di hutat tahun sianggi ma di julu-julu ma amang boron di budi-budi ma hita saluhutna tininggal honna lumomi ma di hamuna akka pinapara totonggo mo donon nami tutuhatta mahamu mangalu-alu ay tuhatta do na tuk na mga lehon akka pasu-pasu tuita sa luhut na. Songoni ma siyan hami sarikat matua sarikat ni amang boron. Oliate. Hamu saruk na maranggi do na borunami. Dison rohami. Siyan na tua dohot perjebu ale-ale. Molo hami terlumubi dari lingkunganon bang. Morungan nami bah. Lungan nami. Saya baru kan nabi ko patari do pusi buka do pusi belli seberata atai jala terus na lungu do nabi ngamori tasara bai na hami do warion amori tasara na layaman bitun tolong be abeno terus pada di mana terus sudah nomor Tuhan ini ngomma berkata hami jadi tusong ni pejolo akale itu di haror nami na tutua na di lingkungan do ale-ale do perhubas do akka sarikat di haror nami di sonan so dia pe nabu tarpa pahami lau batalak kamu madap kamu sona apa buah na turut kami berduka cita las barohani hamuna sedu nakale akka itu mamereng soni majolo hata syak kami letutu lingkungan Mauliade pengulani huria nang pemerintah setempat amang kerja sayang dia matuak katikining roh bu itu toh di pasu-pasu Tuhan ditambah hita kepikiran ditambah hita kaparmino Tuhan lasnya roha alai dumu bimanang dusnya roha di tonga-tonga ni siorbon kami siap bona hasuhutun madok tuamu akar janami sayang ki matujuluan non ditambah itu hati di hamu gajang ni umur nang tabani rotoan alai itu tong mahita ditubuhnya kepada dedon dia ketikining roh nabui hita marsadi roha pature-ture hunudota di bagasa dami do horong alania kamang raja nami jumuru madahon nami maulati gurang mabarjulu sidon nami tuamu adorasoi huwa mulatehom dihamuna parhubas nami ala totong do akka raja pangulani huria na tua-tua hu berjabu nah bartusi akka parhubas nami pasatam tunasida
kami akan pajuan naman dua dakya masalisi nango nasa kusunyo. Da, nagatamu. Unang alay sambotin kay makbala mo sabot. Kaso, wala ko talaga ko mo. Ikaw na si parimbulan. Ikaw yung wala mo, hatakin. Alana, sinupuk ko kayo, dakyarong masalisi. Lahat ko kami. Unima, tuwam. Kumatak ka mo. Sa kami PPR, kung may wakili kay namin di son amanina, ngayon ito si Mamu Buhasik ko si Sonari. Ini kami di son ni, lago dari sa ni, madratsara rin niya kami, bagas ni Amangon ni, alilang di siguro kay Mamu na sudah yan ang na. So mapadon niya amang natingan dito, dito si Mibong muna. Dalam muna nga dong, perbedaan, dito matungan ni keluarga muna. Sadaya marunga muna. Dala, holong masih holongan mak diantara hamuna. Tarunumugi maamang siya tangan amang kuhulian namin na makuhasi di nakailang berpul o kalembang. Jadi di kami amang mangidulungan itu hamu. Asa ala di botong kami hamu nama ama hina di teman-teman ni keluar koni. Jadi nasa ini kay dilihat tu hama ay pasok tu hamu. Gogo, langsung niya kapamikiran na dami ito nga itong keluar ni. Jadi kami rotuson ni ang nama posible na balikan kami amanina. Ito sa iya penogat tigras kumarami. Ito amang na ikahawalong yon ni. Pakinamumay nun, iulaw ka sa daliyon ni. Jadi sumunima ito hata siya kami. Pumuan PPR na adong ito nga itong iguliat kayo ng Noriate. Salamat marami. Ya, pinasama ito ang kanina. Marhiti-hiti guar ni bata ama. Luhut guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Luhut guar nito di Purbania. Amin. Mari kita kita. Dalam puji Tuhan, mari kita sa nomor 324 ayat 1. Nasa Diyos may kumate, kumago si Buki. Nasa Diyos may kumate, kumago si Buki. Namangori kumate sa tulig ka muse. Hidup Tuhan ta Yesus Kristus au nuhahiheo doot kaguluan na mangulo na porsiya diyaw ng pemate ibana jalan ganop na mangulo jalan na porsiya diyaw na soto pamate ibana sa liling na martangi ang makita. Ali Tuhan di bata ama namin na di banwagitsa na sumarmulan na sumarujong doho na suoro suda doon ang katong. Alay lang oro do taon namin dalalang suda hari-hari namin isor. Sa toki to kami mangulo ni Tanoor songodohan namin ang marunong. Nung asal pumuluna siya Tanoor, dalalong nga ditarik ko sudi nasa arta na oro sige. Kaingot mahami di muro namin yung alin di bata namin. Asa orang kasongot kami iya nungkupang ajal namin. Ay nang kami pe, iko sa puro namin usuli. Napuli dala pabingit maruhan doon namin na masitaw-nolong. Dohot akka si sulhok na. Rodi suli na makahulong na sila. Aso nang matili na sila inorhon ni sitaw-nolong. Sa itaiti dala patu gumaruhan namin tuhong. Asalang malungon ruhan namin tuinganan na pinadari ni anak mo, Jesus Kristus Tuhan namin. Amen.
dia muna saluhuna keluarga dorang so borat kita tukar badan kalau mataruh anak tahun ringanan para dianan persatu tirani tentang ihon majoro kata itu kata atas surat di Psalm 27 ayat 5 pasahatma dalam mutu Jehovah jalah hakosi ibana asa ibana paturehon serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak olah ilo sahana dihamuna saluhuna di bagasan asap rohot luhur ala no masirang sian daging normalake rohot na tua-tuata rohot pamilita si soldata di bagasan parmulun na buhay do di ida pakisal meno di payhudi-hudi bana pagdalanan ni Goluna na so anong kepastian na ikon berbahagia na ikon sonang ibana magdalani ari ni Goluna. Tentulah seiring dengan perjalanan waktu dia melihat bahwa dia masih hidup di dalam pergumulan. Dia dupi ragam ni hamaolon asusaan bahkan si bata ropat elion na dianggap bisa membunuh persekutuan dengan Tuhan. Badiliani monososon buhay mapahit kita mandiri mapahit masak tapi olo si bata dina asing dolma badiliani mapahit ibadah semakin menandau telur pagili bata serahkanlah Molodinok serahkan tentu bentuk imperatif atau suruhan yang mengajak kita sekalian orang yang percaya supaya bertekuk lutut di hadapan Tuhan, supaya menyerahkan segala sesuatu kekhawatiran, pergumulan, menyerahkan segala bentuk penderitaan yang kita anggap masih membebani pikiran kita. Kita harus menyerahkannya secara totalitas, tidak setengah-setengah. Tetapi semua hal yang kita anggap menjadi beban harus kita serahkan kepada Tuhan. Nah, hinahulungan di bagasan buan itu hatang, apakah yang diterima sebagai jaminan terhadap orang yang setia kepada Tuhan? Dikatakan dalam ayat ini, maka ia akan bertindak. Ia akan memberikan kekuatan terhadap orang yang lemah. Dia memberikan penyertaan terhadap orang-orang yang berjalan sepanjang hidupnya. Dia akan juga menyertai kita di dalam segala bentuk pekerjaan kita. Lahi nahulungan di bagasan buat Tuhata buku mana ngebuta pendeta Dr. Justin Siobi. Dia berkata bahwa di dalam menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita, ikon ula orotado taniata jala taniata orotado ulota. Kita harus berdoa terhadap pekerjaan kita dan kita harus menyerahkan pekerjaan itu sembari berdoa kepada Tuhan. Nasa ibadah na mangaliw kagugo. Akhirna dokon papesal menoma Tuhan puna sa luhuna. Asa buhay hamu madapot askirohan ni Tuhan. Pasahat kamu ma sudi nahinol sori roh aku. Pasahat ma sudi bibaru. Dan alani na dua na posok bahin na marsak maniudol ma. Tetapi tergantung kepada orang diri yang sedang bergumul. Alani asabuhi berdamai kamu, asabuhi kamu mendapat gulu-gulu si danupari. Alani sudima nasa beban yang kalian anggap menjadi hal-hal yang sulit. Bui pasah atau guna dua lupa di dewata. Inilah puncak daripada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan. Ia akan bertindak mengalihkan hagugut Tuhanmu. Jala saluna kanari kotipe ipasahak ma. Naso pamotoan, naso pakiri ubuna di lehomai di hari Nabi Nuhuna. Amin. Pertanyaan kita. Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami sedang berduka dan Tuhan telah melihat segala yang terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak luput dari beban penderitaan semasa Tuhan memberikan kehidupan dan nafas bagi kami. Seiring dengan perjalanan waktu, semua itu akan kami lalui. Tetapi kami yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan yang kami terangkan pada saat ini. Jikalau kami memang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, jika keseluruhan beban kami sampaikan kepada Tuhan di dalam interaksi kami kepadamu dalam doa kami, maka Tuhan akan bertindak. Saat ini juga Tuhan, keluarga yang sedang bergumul dan berduka, menyerahkan hidupnya dan segala harapan-harapan yang masih belum mereka terima di dalam kehidupan mereka, biarlah Engkau memberikannya kepada mereka, sehingga mereka selepas ketika kami telah memberangkatkan ke tempat peristirahatan sementara, mereka akan tergantikan dengan hal-hal yang bentuk bersukacita. Terpujilah Engkau Tuhan, sertai kami dalam perjalanan kami, sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu saja. Amin. Mari kita Tabus Bata, mari kita senomor 305 ayat 1. Doa sawa salam Yesus sunadaw. Pasu jana diramuti Tuhan di batamaho lahuruan roh lahobongot unak noro risalili milili. Amin. Lanjut makanan. Ikut mabala. Mari teman kita. Holong dorohan di bataku holong rohan atau tong dia. Matong kita. Dah maju sono tu. Sana mah mulai. Abang mo sana. Oh, lo tu. Tu kita tu. 1 2 3. Tu mas. Kedeng no. Iya, kedeng no bukan
Ini ko bulan ako. Ini lol syarbo. Sama kita. Tahu jalan aku jalan mu. Jalan mu do. Jalan mu. Le, tapi muni unang katong jolo kamu. Unang katong jolo. Bertemu aku mana? Orang jono, orang tu bagai sedek tadi. Nyon le, orang son. Anggo ni apa? Mandi kejel ni dia kejel asu. Stop. Nah. Buat di sidang. Oh, lo. Sidang Cina. Benar kok tulang di son. Badung di dulu. Pinggir hidung bro. Timbangan. Tidak terteli. Ya. Kedua. Balan di sifat naik. Kedua. Ya, Mas Wire kan bau kedua. Ayo. Geser. Susunan geser sandung. Tarik tangan. Maju yung. Tarik. Oh, mana? Orang Jolo naik. Orang Jolo. Awas tadi salah penyohon. Ya benar. Dia kedua. Kemarin. Nggak menarik itu belum. Nani ulamu dia mau jalan namang huto tu surga. Nani ulamu dia mau jalan namang huto tu surga. Takas do huboto na mangulo do si panguluaw. Jala ibana parpuri jongjong di atas orbuk. Jala ia malake hulik-hulikon. Jala malua ausian sibuk pardagingonon. Hidokku madebata na manopa dohok na manubusaw. Ibana hatuoku. Ale Oscar si Hobbing. Siya tano do parmulan dagingmu. Ikon mula may jolo gabetano. Alay Tuhan debata na manopa ho. Do Tuhan Yesus Kristus na palua ho do na panguluh ko. Totok di porbadi na majoho Tuhan uluan na surasuda. Ima mga oramoti orbu di bakem. Pay maro ari parpudi ari hayhew na balgay. Amen. Martagyang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami na di banwa gijang. Podo di bata na punahami ro di sude ngulu nami. Mauliati hudok kami tuho marningot sude akadinggan di basam. Akanaw nilehom mo tudungan nami o tagad dinguluna. Saya ramoti jala tugu-tugu mahami be. Nak pinopar naruri sude sulho na. Asalam sada rohanami manghuton ho. Jala totong di baga salas ni roha pay mahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Lehom matodim dohot hatam manugu-nugu hami. Asa diramoti daging dohot to dinami. Dinamamulus pluralinggoman ni hamatianon. Asa sahat tami Tuhan uluan na saling-liling na pinaradim marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari din makita. Hedo musi pamatakon. Hedo musi pamatakon siya tanamanon. Hedo musi pamatakon siya tanamanon. Suang mangulu behnu Tuhaku. Haleluya, haleluya. Suang mahita martangyang satu partai. Aliyah namin na dibago kijang, sa ibinabaliya baguarmu, sa ero maharajonmu, sa isap malamanirahang dibago sosong na dibago kijang, leo maghabi sa iyon manggulo sa sari, sa isang masanabi sa manisanabi, dido sa sinuang magdulo sa kami. Unang makahigil tukang ujulan, paluwa mahal sa kamalago, ay ho na kanalajaw, dura gugun, roda sa ngapon sa liring-liring. Sa totong mamian asini rohani Tuhata Jesus Kristus dot holok satia na siya debata ama
Dot parsaoran ito di porba dia memangaramoti hamu saluhuna. Amin. Mari dia mahita los ditikin na marin yon. Lihat kami kesempatan pati. Nung